nonaho nyumva kuri mikoro za TV Experience hari ikintu kidasanzwe kibaye hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Wenda ntago nzi igihugu urimo kunyumva ukomokamo cyangwa uturukamo, ariko icyo nakubwira cyo nta muntu numwe wigeze ushaka kumenya u Rwanda ngo bimugwe amahoro. Kabone niyo wabiro turi mu nzozi ushatse wahita ukanguka, kuko izo zaba izo nzozi mbi waba warigeze kuva wagera kuri iyi si. Nje nitwa Bazaza, kwinjira mu kiganiro nagira ngo nkwibutse gukora subscribe. Ndavuga kuri wowe tubanye bwa mbere, nawo hasanzwe wakora like, kimwe nawe mushyashya gufatana mu mashingo bitunguranye hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, byose uraza gusobanukirwa. Reka twinjire mu kiganiro. Yavuze ko yahagaritse imikoranire mu by'iterambere n'Ububiligi kubera ko ngo bwahisemo gufatanya na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bukangurambaga bugamije gukomanyiriza u Rwanda ngo ruhagarikirwe inkunga yo kwifashishwa mu kuzamura iterambere. Ibi biturutse ku ntambara irimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi binyuze mu bayobozi babwo batandukanye, by'umwihariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabwo Bwana Maxime Prévost yakunze gusaba umuryango mpuzamahanga gufatira u Rwanda ibihano. Abayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye mu Bubiligi inshuro nyinshi mu bikorwa by'ubufatanye bwo gukomanyiriza u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda rwari rufitanye n'Ububiligi amasezerano y'imikoranire mu bikorwa by'iterambere yagombaga kuzageza mu 2029. U Rwanda rwashimangiye ko rushingiye kuri ibyo bikorwa by'Ububiligi ruhagaritse imikoranire yose n'Ububiligi muri gahunda zigamije iterambere zo kuva mu 2024 kugera mu 2029. Aya masezerano yari afite agaciro ka miliyoni 95 z'amayero, ubwo ari hejuru ya miliyari 100 z'amanyarwanda. Hari hasigaye gukoreshwa miliyoni 80 z'amayero. Ububiligi ntabwo bwashimishijwe n'ihagarikwa ry'iyi mikoranire, bidatewe nuko bwifuzaga ko iyo mikoranire ikomeza, ahubwo bitewe nuko ngo bwari bwaratangiye gusuzuma iby'aya masezerano ngo buhagarike inkunga bwahaga u Rwanda, bityo u Rwanda rukaba rubikoze mbere. Ubu hagiye gukurikiraho iki? Ni izihe ngaruka zigiye kubaho? Ibihugu byombi byabanje kubiganiraho mbere, ni izihe nyungu zibirimo ku ruhe ruhande? Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri, u Rwanda rwagaragaje ko nubwo umuryango mpuzamahanga uhamagarirwa gushyigikira inzira z'ubuhuza bwemejwe na Afurika yunze ubumwe n'inama y'abakuru b'ibihugu by'imiryango ya Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango SADC mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ngo Ububiligi bwagiye mu bukangurambaga bufatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubukangurambaga bugamije gukomanyiriza u Rwanda ku kubona inkunga zigamije iterambere mu ruhando mpuzamahanga. Iryo tangazo rikomeza rigira riti Ububiligi bwahisemo icyemezo gishingiye kuri politike cyo guhitamo uruhande muri aya makimbirane, kandi bubifitiye uburenganzira. Ariko kuvanga ibikorwa by'iterambere na politike ni ibintu bidakwiye. Nta gihugu mu karere gikwiye gukumirwa ku kubona inkunga igamije iterambere nk'intwaro yo kugishyiraho igitutu. U Rwanda rwagaragaje ko ibihano bishingiye ku kubogamira ku ruhande rumwe ari ukwivanga kudakenewe, kandi ngo bishobora guhungabanya no guca intege imbaraga z'Abanyafurika mu rugendo rugamije gushaka amahoro, ndetse bikadindiza kugera ku gisubizo cy'amahoro kuri aya makimbirane ku buryo burambye. U Rwanda rukomeza rugira ruti mu by'ukuri bene ibyo bihano ntabwo byigeze bibasha kuzana ibisubizo, ahubwo byagiye birushaho gukomeza ibibazo bikaba bibi kurushaho no kubisunikira mu gihe kizaza. U Rwanda rwakomeje rwemeza ko izo mbaraga Ububiligi burimo gukoresha mu gushaka ko ruhagarikirwa inkunga ngo zerekana ko nta bufatanye mu bijyanye n'iterambere bugikenewe hagati y'impande zombi.